Chibai ule tun chu Google Pay GPay account delete dan yan soi ve thung tang GPay account delete dan video hi YouTube pa ka han zonga video tam tak oma mar chu mi zo tonga siam a om lo nge ni ka zong mo zo ho lo maya chu wangin GPay account delete dan mi zo tonga siam video hi a om ve nge se tha ka tia wangin he video hi kan siam ani ole GPay account delete dan chu etiang hi ni a GPay account kha I delete du ni chuan etiang hian I lo ti don nia GPay account hi han lu tanga helai achung kila I profile thalak hi yan metanga thalak I da lo chuan horop I ming bul I Google account bul tan na horop kha lo langa ta hian metang chuanin in tuai chawanga manage Google account ta hian lu tanga chuan I GPay siam na Google account I GPay nena in thun zom Gmail akhan I lu don ani I Google account home akhan lu tanga chuan data and privacy ta hian lu tanga in tuai chho char saranga noi takmai akhan I lu le na tor chu oma tuai chho zelanga eta hi download or delete your data ti alo oma khata delete a Google service ti khan I zo metang soan kha Google account nei tu khanang ma nge ini ti fianan khan I phone patrana mo fingerprint le face lock te khan I confirm don ani I phone screen lock password mang khan in confirm anga fingerprint mo patrana mo a password le face te po kha man thei veka ti chuanin ta hi Google Pay ti khalo lang ta chuan delete icon hi metang ai bol lo bom lem hi kai metanga Google Pay information zong khai delete vek don ani ta hian lai box hi tikanga khan eta hi tik tor lo boka khai tik zo khan delete Google Pay ti hi metanga ti chuanin I Google Pay account ni GPay account chu I lo delete ta GPay kha I mang le du ni poin atira GPay siam tirai tiang chi khan I ti lenga ti khan I mang non le thei tho ole khati jong khatun tumata na kan video chu ni sela le tu te in zawain hun man nuam vek ule